Ai, namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hey, namdo of course da kiro la Dr. Joshirman mndabe ka ta ke valinka vele na Ben Mayengan the president ngumshito la ba ka Master T se ayishona man sativeka ku Ben Mayengan the president ikwate ku shwa ya ku beefing ka Dr. Joshirman the videos already the ending la and stuff like that. So swi tikomba dokodela se yi nga ha ri comfortable manje yi uncomfortable because na mina hlamula ka swintlho fosa ra 16 January la yi nga fika yi endla a video Dr. Joshirman yi fika yi addressa mhaka leyi hinkwenu na swi tiva ka ka ni doko ha na ha ri winoko yi addressa ta Mayengani ka this video clip. Let's go Master T swo tala hi kha hi xi twa kwala ndzeni hi leswo lexi a ni lava ku xi vula ngopfu i mhaka ya ku xikongomelo xa mina xa ku endla video leyi i ku addressa swin'wana na ku cleara moya. Okay. Yeah, a ni nga ta lehisa ni ta va short and brief to the point. Hey, mi nga hlamali mikhuhlwana leyi i timpfula leti. Okay, ni lava ku vulavula hi mhaka leyi yi nga humelela ne. I think mi fanele mi tsundzuka last year, I think around December. Nize ni tikuma ni ri ka podcast yin'wana so, and got this podcast I was doing an interview ni vulavula hi swa vutomi bya mina, the journey, the music and everything. So ku tshike ku va na part yin'wana la ka podcast leyi ni vona ku ri nonga ku van'wana va ku talanyana hi va hundzisang kahle. Ben Mayengani vula straight dokodela. Let's go. That part part leyi ani vulavula hi music wa Ndzumba, which is the music that I'm doing, music low na van'wana the artist glory va wu endlako. So ni tshemba ku leswi ni nga swi vulavula la ka podcast, I think ku ve na misunderstanding or a va ni twangi kahle kun'wana leswi ni nga swi vula kumbe mavekelo a ya fikanga kahle ka tindleve ta van'wana. Lawani ni lava ku vo Ben Mayengani swi cleara so that mi kota ku swi twisisa kahle. Number one, from where you are seated, you know me, Joe, I'll never go on public platform ni fika ni vulavula ni discredita munhu un'wana a swi hi ndlela leyi ni nga kurisiwa xiswona. Ben Mayengani, but sometimes loko u vulavula xilo u nga fika u vulavula xilo wena i hleketa ku i xi veke hi ndlela leyi vanhu va nga kota ku xi twisisa ku xi ya kwihi kasi a wu xi vekangi hi ndlela yaleyo. So it happens to a lot of people, and then ka hi ndlela leyo loko swi va kwalano it is very good ku va i clarifier, and if need be loko swi nga va khomangi kahle i apologize ka swona. So eka mhaka ya mahlweni of course ku hi sayitira la ka sayitira Ben Mayengani the president swilani fani kha ni va hi kha hi report kwala xikarhi kwala ni fike ni vona hi Xivambo i big fan yikulu ya Mayengani ku tsariwa ku nyimpi ya mahlweni beef u ta boheka ku phaka president ve nge rhabi ngoma hi swin'wana leswi swi force nga fika hi swi kuma ku hi sayitira. So for now swi tikombe na ku ta va na nyimpi yikulu kumba swinene defense ku ya ka sayitira la ka president Mayengani ta kha ti lwa ku beef yi va yi kha yi huma hambileswi swi twala ku Dr. Joshirman yi la ku apologize. Let's go Dr. Joshirman. Sure. So eka mhaka ya Ndzumba loko ni ta commenta hi yona ni lava ku mi swi twisisa kahle. What I said ni vulavule ku no Ndzumba loko ni langutisile u ta fika nkarhi wa kona wa ku u nga havi na matimba. And then I was talking that in reference to the previous music lowu ni nga va ka wona na un'wana loyi nga wu vona. So in that case a ni nga vuli mhaka ya ku Ndzumba wu file hi ku na mina ni endla Ndzumba self. That is why at some point in Zeni mention at the point ta ku no I saw it fit ku ni zama ku improve alana laya just to keep up with time. So but then unfortunately nga ku ndlela liya
mavekelo ya mina a ya fikangi ya tshama kahle. So loko ku ri ku a ni swi vekangi kahle ne eka ti-artist hinkwato leti endlaku ndzumba ni kombela ku mi ni khomela because mi kombela ku khomela to Benny Mayenga the president hi yona is the only one gunning for you Dr. Joe Shirima. Mhaka leyi fike yi va yi ri titliya ku Mayengani ni kombela ku rivaleriwa yi nga zi yi hala na hala vudokodela ku lantisa. Let's just be honest Dr. Joe Shirima, Mayengani hi xona xi nga ku teni na beef. Ni tlhela na ku ta ku thwasisa ra vumbirhi. Mistake ni nga yi endla i ku tlula ra mufi. Leta ra mufi a ri tluriwi ntliya ra mufi. Yena hamba wa hi 2013 loko ni hambana na yena. A ni ku nga ku pfuxa ni ku Hi xona xi nga affecteka ka mhaka leyi. Let's go. you know I'll never discredit the music lo na mina no endlaku. A no zama ku raise my opinion and na ku endla a wake up call to say na loko ko fika nkarhi walowa ku swilo swi cinca yi kumeka hi ri ready. So yeah, so to everyone loyi swi nga nkhomangi ku kahle, I'm very sorry on that one because you know mina a ni munhu wo rhandza ku ona kumbe ku faya, ni munhu wo rhandza ku aka. And then Yeah, sorry to Benny Mayengani. Yeah. and I think in ndlela yaleyo that's the kind of life leyi ni hanyaku. Benny Mayengani wo endla ndzumba, Joe Shirima wo endla ndzumba, and other artists va endla ndzumba lava endlaku ndzumba. Swa endleka mi kuma ku ndzumba lowu hi tlanga wona ku hlayisa mimiti ya hina, ku kurisa vana va hina, ku yisa vana va hina xikolweni with different reasons why we are doing this music. So loko ku ri ku a ni yi vekangi kahle mhaka liya to clear the air ni khomeleni ne, and then my intentions were not to discredit anyone. My intentions were to try and ku aleta ntsena ku a hi veni hi nga relaxi ngopfu, a hi zameni ku nkama n'wana hi va hi tsundzuka ku swilo swi famba swi cinca hi ku famba ka minkarhi. So Haona ku hi loko Master T of course khale mi kha mi swona khe hi endla ti-analysis hi swona. Loko Master T a zangi hi vona like mina ni zangi ni vona issue ya yona Dr. Joe Shirima ku lantisi kona. Yes, we can see ku ri mpela ndzumba of course wu ri hala makumu in overall. A ni na zina ku ti repeat ngopfu, you know hi khale khe hi rhwala hi swona swilo leswiwa. So Mayengani a xo lava one mistake xi kuma that loophole yo swo ndli na ku Dr. Joe Shirima yo ku attackeni ka genre ya Mayengani a ni yona yi se yi huma hi swona ku se yi ba xigaza xa ma 2K that sound. So like it was more like that ku Mayengani xi zwiwa as if yona yi la ku destroy timhaka ta ndzumba hi ku Mayengani wa ha ri very very strong ka ndzumba ku hala khompeta ku na yena fona ha swi vona tinambara ti vulavuleni ti vulavuleni tinambara. We also na vo swona of course na vo swi suppose va kha va tsutsumela ka that ma 2K sound. Mayengani ya nga khoma ndzumba for now we can see na vona dokodela hi swona na vona va se va tsutsumela ka the sound ya ma 2K na vo. Mayengani yena a nga sala le ka ndzumba and overall a nga khoma ndzumba a straight hi swona leswi nga n'wi vavisa ngopfu Mayengani sweswo and stuff like that. Mara a nga ri leswi a hetaka swi nga n'wi vavisa ngopfu Mayengani xi yo dukumela loophole. Let's go Dr. Joe Shirima. Sure. So handle ka ku lehisa this video, yeah, the intention ya mina a ku ri ku va ni ta sweka rivaleni hi ndlela leyiwani ku no va ri loko i ri ku a swi fikangi kahle a tindleveni ta n'wina, I'm very sorry. And Benny Mayenga tshemba ku i ku va i ku swi twisisa kan'we mi ta swi vona ku okay fine, but really the intention was not that. Loko ku ri na swin'wana swo fana na sweswo swi nga ta tshika swi humelela next time, even with the people that are close to me, I think it's good ku hi swi tshamela hansi hi vonisana hi swona, because sometimes I cannot take a decision when I'm angry because decision leyi ni tekaku swi ya hi ku ni munhu wa njhani na impact ya njhani ka the people that are around me. So you know me guys, mina a ni munhu wa swona sweswo swa ku ni nga vulavula anything that can hurt anyone unless if I do that unaware. So yeah, and then if I do that unaware and somebody comes to me I fika ku no onge a wu swi vekangi kahle, then I go back and check no go okay, yeah, if it's right then ni nas correct. So okay,
for the sake of understanding amongst us, the artists and everything, Ben Mayengani, let us do this. Ai khomanini va artist ya mahlweni. Hi tirha ntirho wa hina hi tsakisa vanhu, and then you know, peace is very expensive, but for me I think na swi tsakela ku sweswi nga humelela eka industry ya Xikatsa. So ni tshemba ku message wa mina wu nga va u twarile, and then mi swi twile hinkwenu. Ni kombela ku nga ku Xikwembu xi nga hi nyika matimba ya ku na ndhambi leyi nga kona leyi na mpfula leyi yi yima, hi kota ku hi yisa vutomi mahlweni. Swikolo swi pfula, ku yiwa mintirhweni, mapatu ma onhakile, tindlo to onhakile, ndhawu yi onhakile. So Xikwembu a xi hi twele vusiwana. So yeah, that's all I wanted to say. Ku na mi rhandza hinkwenu, and then onge Xikwembu xi nga hi tlhandleka xandla swi ya mahlweni. Inkomu. Khani Mambo. Yeah, so now of course it's down to President Mayengani ku yona yi ri yini, like hi ta yimela hi yona hi vona ku ya continue ku beef or kanjhani, hi ta confirm hi ti-post or ti-video clips ta yona. Hi vona ku ya mahlweni or kanjhani, because dokodela la yi apologizini yo yi nga apologizangi direct to Mayengani because a yi nga vulangi vito ra yena le ka podcast. So na kwala swi nga ta yi nga ta vula vito ra yena, hina timenemene hina hi boya ku va hi ta inseta vito ra Mayengani ku mhaka yi kota ku va yi kha yi ri clear, yi va yi ri na clarity. So Mayengani hi yena nga ta kha decide hi vona ku wa before kanjhani. Tani kha ni veke tihlo rin'wana rikulukumba swinene, because ti-fans ta President Mayengani ti le ku kokeleni tlhelo, ti ri beef ya laveka, yi le ku lavekeni, dokodela yi nga tshikiwi. So a ri za ni kha ni vona ti-comments ta ti-fans ta dokodela va kha ku a mi kha mi kombisa ku a mi chuhanga hi leyi dokodela yi tikomba yi nga ri ka swona, yi lavi swona. A hi tiku hi nga ku yi chuhini or kanjhani, but swi komba yi nga lavi ku beef leyi humelela le, loko ze yi ta apologize this early in January. A ri hi leswi loko ri amngeza subscribe ta kombela mi tika subscribe. Yin'wana ya ti-affected areas, it's this garage and hi tikomba yi nga ri ku tirheni. As you can see, I got away. You want to update because I got away. So as you can see, I completely shut down. As you see now, guys, hey, arrears. Hopefully, what I do is that drainage. It's the issue of drainage here. As you see now, guys, I go look. Go over ways about there. Hopefully, I get around. I'm going to anyway. I don't want to figure it to know what to go and Cassava go lane. I want to market this. And stuffs. Also, I'm going to shell garage as me. Let's go.